Nove mere Bus Plusa izazvale su veliko nezadovoljstvo među građanima. Bes putnika je kulminirao kada su na pojedinim stajalištima čekali više od 10 minuta da kontrolori pregledaju karte. Iz gradske uprave kažu da je to način da svi kupuju karte jer gradski prevoz nije besplatan. Kolone od desetaka autobusa na stajalištima je slika Beograda prvog radnog dana nakon uvođenja posebnih mera Bus Plusa. Ne tako lepu sliku upotpunjuje gužva na ulazu u vozila i bez putnika zbog čekanja. Oče živi. U sred špice da neko uđe na prednje vrata i da jednu stanicu i lomi se preko ostalih ljudi da bi došao na druga, katastrofa. Koliko dugo čekate? Pa maltene sam od izlaska, znači od Ozgojicne za Miloša Reda autobusa, da bi ovdje oni ne znam šta uradili. Pa bez veze je da nas na taj način uteraju, mi već znamo gdje treba da se uđe u autobus. Moramo svaki dan da kasnimo na posao, privatnik neće ovo da ti prizna u noće na vreme, a kako na vreme da stignem kad ja moram 4 autobusa ispred mene da čeka dok on sve kontroliše. Ovo je van pameti šta se radi. Koliko vi dugo čekate? Pola sata sa detetom u naručju. Kako neko da stigne ako ima jedno 10 stanica u autobusu, kako da stigne na posao, nije primio 3-4 plate što država dozvoljava, kako da stigne? Ja, čemir, bijeda, ovo, patentiranje naroda, bre. Nikako mi se nije svidjelo jutros. Zašto? Zato što je bila kolona katastrofa. Ima ljudi koji jedva preživljavaju za ishranu, znači one najminimalnije potrebe, a ne za prevoz 60 dinara, 120 dinara, to je kilogram hleba ili već ne znam šta. Velika balast je na vozačima kojima je i ono malo vremena za pauzu oduzeto jer moraju da usmeravaju putnike i kontrolišu karte. U zabranjenom sindikatu Eurovozač kažu da su od Ustavnog suda zatražili ocenu zakonitosti i podneli tužbu zbog aneksa ugovora o radu prema kome svaki zaposleni u GSP-u mora da bude na nekom terminusu kao ispomoć Bus Plusu. Mi smo zaposleni u GSP-u, a ne u Bus Plusu. Ako je Bus Plus uzeo znači, na sebe obavezu da naplati i iskontroliše putnike, ja ne vidim zbog čega bi GSP-ovi zaposleni iz Laste išli da to rade u korist Bus Plusa. Oko 2 miliona Beograđana se dnevno preveze gradskim autobusima. U zimskom periodu ih ima oko 1200, a leti duplo manje. Zbog neispravnosti vozila taj broj bude i manji. Pitanje je da li je sistem održiv. Zamislite zeleni venac i 100 ljudi koji treba da uđe na prednja vrata. Znači tu će biti po 10 minuta čekanja u stanici i onda se remeti red vožnje i sve ostalo. U gradskoj upravi kažu da gradski prevoz nije besplatan i da socijalne kategorije dobijaju određene povlastice. Oni koji ostanu bez posla verovatno isto tako idu u prodavnicu da kupe hleb i mleko, ali ne izađu sa time napolje, nego moraju na kasi da plate. Znači, kao što sam rekao, ukoliko neko ostane bez posla, prijavi se na socijalno i onda socijalno rešava te slučajeve. Ideja novog sistema nije da grad naplaćuje kazne, već da natera građane da kupuju karte. Od septembra će i SMS poruke za proveru dolaska autobusa naplaćivati.